ni ikipe y'Imana bayita Murera, bayita Isaro ry'Inyanza, bayita ikipe y'Abanyarwanda, bayita irindi Isaro ry'Inyanza narivuze, Isaro ry'Inyanza, ikipe bayita Rayon Sport, bayita Murera, bayita Gikundiro. Urakoze cyane. Isohora miliyoni z'amanyarwanda 44. Duhaye ikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwebwe mudukurikirane kuri GCM7 TV, tubashimira cyane abantu mukomeje gukana subscribe, like, ndetse mu bizuru bya kamera muri kubabona buri shwadiro. Ngiye nyuma ya kamera mu kuhumva umuhereza Fujizoyus. Buri shwadiro umaze iminsi umeze neza, ibitwenge ari byinshi. Erega turi mu bihe byiza cyane, ariko ngo hari ibintu ndi kugenda numva ngo amasaga, ariko ibyo bintu tukabikwepa twebwe nk'abanyarwanda. Saga zo muri Rayon se, ibintu by'imipira y'amaguru ubwo si byo bintu cyabyijandikamo ra umuntu yabinyuramo gakeya. Ariko mukanya ruri kumbwira ngo niba ngo imusanze ngo iki ngo byagenze gute. Hari umufana ukwemera w'imusanze za Bureriyo yaranyandikiye, kuko nomero zacu dukunda kuzitanga nyine ahantu henshi, kuko yafashe izanye kandi abona turakorana. Arambaza ati se buri shwadira aba hehe, yize mu wakanga yagarukira mu wakanga bitengo n'ubwenge uvugana. Sinzi ariko ubwo umufana ikintu yaragendeyeho. Kuko ngiye burangiye n'abantu benshi banyandikira nsubiza abo nshaka, wenda abafana benshi ikinyandikiro kimbwa kuri umufana. Ubwo muri groupe mba nagutayemo ya gengo, ubwo rero buri shwadiro tangira ubabwira atari kubundi wagwana. Buri shwadiro rero nanjye mba niteretse imbere ya kamera za GCM7 TV. Icyo nasubiza uwo mukunzi wacu urumva, ni umukunzi wacu akaba n'umukunzi w'abanyarwanda. Mbese uzamusubize ngo ibyo nzi byose ni ibyo isi yanyigishije. Ubwo bantu biga se ubwo babwiki, ubwo ngo yarazi ko umuntu warangiza ngo ibintu bya kaminuza bya university. Nawe niba ari umuntu utekereza, uzamusubize ngo ibyo abona nzi byose ni ibyo isi yanyigishije, ntabwo ari ibyo nize mu ishuri. Ni ibyo isi yakwigishije. Ubwo nawe iminsi yaguciriye isiri, ubwo nawe wenda hari igihe yabiri kumucira isiri. Rero nk'abanyarwanda rero mutwikundira, rero natwe turabakunda, kuko natwe si turaba kubanga, kuko hari abantu benshi bagenda banatwandikira. Naho si rese meserega yonyine dusomye, hari n'indi wigeze gusoma ya wa muntu harya wa hehe wandi se wa wetiri ya Ibutare Ihuye ibyo havuguka ariko. Reka nkubwize ukuri, abanyarwanda baratwikundira, ariko natwe turabakunda. Reba ukuntu tuba twijandika buri kanya mu bizuru bya kamera. Urumva GCM7 TV abasubscribe, ariko nyamuneka buretse cyane ukuri pe. Ndabapepeya abantu mwese mwakanze subscribe, mujye mukanda n'amarayike kugira ngo ibiganiro byacu ari nabyo byanyu bigera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ni ku isi yose, noneho ntabwo ari muri East Africa, si mu Rwanda honyine, ni ukuri ni ku isi yose. Rero icyo nabashishikariza ni ugukomeza ntimucike intege, kuko ikintu niyemeje hano imbere ya kamera, urumva, narahiye ko nta muntu wakanze subscribe ye uzitwa n'irungu, cyangwa se ngo ngewe nze nitereke hano mvuga ubuntu bw'ubugoryi, uvuga ubusa muri make, ubwo butabari nk'ubusuje kubwa ibyo bintu rwose twabyemera. Ariko nyine ngiye hari iminsi ngahe uribuka nawe naragiye, twari tumaze iminsi tutakora bitewe wenda n'ibyo twakoze agenda gukora waprodinga, ariko nyine tuba twarakoze ibintu byinshi nk'abanyarwanda nyine. Buriya rero hari ikintu ngiye kubagezaho. Hari abantu buriya baba bibaza ku bintu by'imishahara amakipe ahemba mu Rwanda. Urumva, mwihanganire. Ikintu ubu tugiye kubagezaho aka kanya ni njye njyenyine muntu ugiye kubitangaza, menya nta wundi. Kuko urabizi duhora twiga, duhora dusoma, duhora dukurikirana amakuru. Ese abundi iki kiganiro wahita tukita izina? Cyita izina ku mugaragaro.
babwira abanyarwanda hano turi kuri GCM. izina navuze izina ryawe wowe uri shwadiri ukitize. Ukinjira kuri GCM ikiganiro cyitwa buri makuru. Buri makuru yose avugwa se buri makuru yose avugwa buri kumva izina nuko twaryise ikiganiro. Ubwo nyine duhise twijandika turatangaje ku mugaragaro ni buri makuru. Ikiganiro ni buri makuru. Uri kumva na title nuko biri bwaye byanditse no kuri titre nyine ni gutyo ni buri makuru. Noneho rero abantu bajya bibaza buri kipe ayishora mu mwaka oya ahemba buri kwezi. Ikipe ya APR ishobora kubiza ku mwanya wa mbere. Urumva dore barakurikiye se ambo dore imishahara amakipe yo muri Rwanda Premier League ahemba buri kwezi. Aha uru rutonde ngiye kuvuga nta handi uzarubona uretse hano kuri GCM y'abaturage y'abanyarwanda. Ni ikipe ya mbere ihemba menshi, ngiye kujya mvuga ikipe mvuga imishahara ubwo hejuru nyine ni buri kwezi. Nwango APR niyo ya mbere. APR Football Club. APR FC ihemba miliyoni 200 z'amanyarwanda buri kwezi. Yego. APR FC ikipe y'ingabo z'igihugu ihemba miliyoni 200 z'amanyarwanda buri kwezi. Ayo niyo nyine ispendinga isohora. Ikipe ya kabiri mufata agapapuro mwandike, hari igihe muzabibazwa cyane cyane nk'abantu bagiye gukora ibizami. Hari igihe kibazo nk'iki cyaza abanyeshuri rero mukurikirane neza. Mufata agakayi n'agakaramu. Nababwiye ko ikipe ya mbere ari APR. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Miliyoni 200 kuri APR bamaze kuzumva. Umwanya wa kabiri uriho Police na miliyoni. Ikipe na miliyoni 50 buri kwezi. Miliyoni 50. Urumva ikinyuranyo? Ni miliyoni 150. Oya. Hariho miliyoni 200 APR. Iyindi miliyoni 50. Iyo ni Police. Niyo ya kabiri sohora menshi buri kwezi. Ariko sohora miliyoni 50. So nkwereka muri kamera gutya. Batajya ni batayanga se nibyo ndi guhimba. So nkubegereza abanyarwanda. Se barabibona ra? Barabibona ndi kubibona. Noneho ikipe ya gatatu ariko APR rumva ko iba yagerageje nk'ikipe y'abanyarwanda y'abaturage tuzi uko ibihagaze. Ikipe ya kane AS do Kigali. Oya Kiyovu Sport. Gorilla. Muraza gutungurwa abanyeshuri nababwiye bigire hino, hari igihe bibiza ari ibi bintu byazaza mu kizami. Urumva bitewe n'imihindagurikire. Ngiye gusoma vuba. Ikipe ya kane ni Gorilla isora miliyoni 20,730. Ikipe ya gatanu AS Kigali miliyoni 19,500. Ikipe ya gatandatu isora menshi ni Marine isora miliyoni 19 zuzuye mu kadomo. Ikipe ya karindwi ni Bugesera isora miliyoni 18. Ikipe ya munani inganya ni ya karindwi nayo ni miliyoni 18. Itwihe ya munani ni Kiyovu Sport. Inganya ni ya karindwi Bugesera. Ikipe ya 9 ubwo turi kuvuga imishahara ihemba buri kwezi, ayisohora mbese buri kwezi spending. Yego. Ikipe ya 9 ni Rutsiro isora miliyoni 16 mu kadomo. Ikipe ya 10 ni Gasogi United ya Kenisi isora miliyoni 15. Ikipe ya 11 ni Mukura isora miliyoni 14 n'Igisate ubwo ni 14,500. Ikipe ya 12 ni Musanze isora miliyoni 14 mu kadomo. Ikipe ya 13 ni Muhazi United isora miliyoni 14 mu kadomo. Ikipe ya 14 ni Etenseri y'Urubavu isohora miliyoni 11,500 mu kadomo. Ikipe ya 15 ni Vizio isora miliyoni 11,500. Urumva ko inganya na Etenseri. Urumva ikipe ya nyuma atari ya nyuma ku rutonde ni ikipe nyine mu mishahara ni ikipe ya 16
ni ikipe ya 16 yitwa Amagaju, isohora miliyoni 7,300 buri kwezi. Yagize ngo ni muri cyumwe. Mbo tunasoza so nta sibari badukurikiye cyane baduha ikazera ahantu hose. Abanyarwanda rero tugomba kubashimira rero tubahaye iso bita Zandani muri Rwanda Premier League. Wabona breaking nk'iyira ariko si izina wisi ikiganiro baryibagiwe buri makuru izina ry'ikiganiro ni buri makuru kuri GCM7 nyine TV. Rero abanyarwanda ndabashimiye cyane, yari umuhereza Fujizo mwumvaga inyuma ya kamera buri shwadi risezera abanyarwanda. Yewe buri shwadi dukurikirana, murakoze cyane, Imana ibarinde, bakomeza bakanda like n'amashare, niyo support tubasabye, kandi abashaka kwamamaza nimero ngiyi iri ya hasi.